Ka Menteri Ketenaga Kerja Kekya Kejela Kong Ampreling Dok kalalik ya kendu ya kisamla kejela baterai kam nos hari Japan ban bud dia ya kejinglong juman jongki hadien bakila jit ban litrei ha kenekari. Ka Menteri ka ba ladon ha Japan ha kesngineng kong kalalik yu kejat hapo ka Sura Maki Onshen Hospital bat ya kendu ya laingut kinas kejela nalor Director Jongka Institute. Kine ki laingut kinas ki kerteng kesamla shisha la pentingan lartang Launda bi sangma bat banyau kor mukim. Kine kide ki bala yo kam lingba ka jingtre sistem ka sarkar jela bat ka Navik Corporation. Ya ka menteri la senran da Sekretari Ketenaga Kerja Kekya Ram Kumar. Hakan ne ka juga sengi ka menteri kala lej ban yuk kejat sya ka Alive Elderly Care Center bat ya kendu ya ki buah penyaj bat tua jingmo hala ka jing sekri jong kinos ka jela. Kementeri Kelai Kendu ya Presiden kene kejaka Sumar ban ya kren halo kejingkwa jong kene kejaka Sumar bantung kambiang sasipongut kinos na jela. She's very happy. Thank you very much. Banyak. Very good. Video sini. Sila nang hawan keren. Ban keren lah. Ban keren lah. But it's not such a big deal, isn't it? They're well prepared. You're well prepared. Yes. It's just that they are very advanced and they like everything is related to Japan. Very good. The number and all from India we cannot use here except WhatsApp number. Beli pibaro keteng jong ade shisha lo ketengan latang bat ngade na penden so saw mau senram is kasil district matso akabaning kong yang soban aingu ublay baula don tingkat batnang layalam yang asyadu sende se Japan banwan tradition ni kebaang soban ai kublay ya kibahayeng asam jonga kibala ailat yang abanwan tradition ni wala ngahaban iki henday kita encourage bun yang but kabalay nga subanay kublay ka Meghalaya government kaba la support yang but subanay kublay ru ya in Amperin i Saram. Ban one visit yang despite all those things happened in India, you managed to come here. We are very thankful. Friend is like a Japanese. Hajime mashite shishato moshimasu. Meghalaya kara marimashita. Koko no shigoto wa tanoshikatta desu. Kono basho mo kire totemo kire desu, tabemono mo oishikatta desu. Yoroshiku onegai shimasu. 何が違いですか、食べ物と。それとメガレアから日本の何が違うですか。同じですか、違うですか。Tabemono wa Meghalaya no tabemono to niteimasu. Dakara watashi tachi wa tanoshikatta desu. Ureshikatta desu. Arigatou gozaimashita. So hi everyone, ang ibimungkol wanda bi sangma mga takima chura Meghalaya ni nga. Anga iano ne reba jagni ha taki mga de anga shilongo may ba wat mutungo job fair wat mutungo attend ka mga de anga ne reba naman jo daw kana gawa o tungi muna kam kai nga. Angi parents rangban blongyen kusyonga ari daken ba anga Meghalaya government ko metelnaska mane bishongni dakcha kanin chi anga nuli bana mana ha wasi ongja daken navis ko ba nanga Bangalore navis ko metelnaska daken Japan navis pan blongyen dakcha ka ha chini airport ona chungko receive ka re ba uni kungkung chungko name dak dilba en ba chungko thome inuna dilba e chungko name dak thome rakhi hani gaman ara chunga nambe ba dongchakram songchakram ko hani gaman
arun daken ba inokam khaniara blongen kusyong anyong maina mandirang ino chini staff rang blongen nama aru yasna ungja diba bishong name dakchaken ba mamung salo ba chingko degree khajan diba bishong namen ba chingko dakchaken ba ski eba gemuk taken ona muna mutelaska. Few words in Japanese. はじめまして、ルワンダと申します。ここは、この仕事は大変ですけど、嬉しいです。嬉しいです。仕事は嬉しいです。だけど、もっと覚えて、練習して、上手になりたいです。ここの神奈川県はとても嬉しいな場所です。観光地の場所とか、レストランとか、とてもいいと思います。ありがとうございました。Blay Pibaro, kakanteng sanga kadai banyak korukim, Nathan Wright, is kasihil silong Mekalaya. Ngalawan hang ni nadu benai Julai, pengelak sedang menteri. Nengkong kecingu bat kuburam nga aiso blay, balayalam nanti yang pangan poy hadukan ni gacaka, bat kebaari imei pai bahing hasem ki balakasyan yang bat kebalaya kasorkan kebalayalam lenti ledom den kasorkan, wat imei par kimsya andai leng bacong kasorkan ngilala, poy hane. Kalong kabas so tenat bantre ni namar kibriu kilong kibabhang ila ban kamdan kata ka stress mental health mo hoy ka ngitrei sitom hnrei tang ba kamsim bat kasuk ngasuk men ba menta kasngiru ba imam emperin lawan pejangi is ram kumar lawan pejangi bat ikon chong imam emperin lawan pejangi bat chong isar ngis ngotenat ngas ngokum ba email lawan ban pejanga kanu kalong kabakmen but nga penslur ya kiwe rukiners ba kila banwan lada kikwa ban yo kacing yarap ban ai sayeng mo nama ladang itre hame kalaya kalong kacing yo kalong kebarit le hane kalong keba kham he compare ya kabang yo te tang ba ka don hang ne kalong keba kham he de ka sho ko mon jowi ban decide lada kikwa ban wan mo bless bon thank you.